Buenas tardes, bienvenidos a todos a fase final de la meta masculina en la ciudad de Coruña. En primer lugar, dimos la presentación del equipo Marinera Obradoiro. Dorsal número 0, Sergio Suárez. Con número 2, Paulo Banal. Con número 6, Mauro Carrera. Con número 8, Mateo Arnesto. Con número 14, Thiago Rey. Con número 22, Miguel Pastori. Con número 23, Alex Traveso. Con número 24, Lucas Lorenzo. Número 30, Mateo Ribeiro. Número 34, Pablo Fernández. Número 44, Manan Baggi. Número 46, Iker Trillo. El número 17, Simón Bernal. Adestrador, Alberto Esteves. Por parte do conxunto visitante do CCA Cádiz, con número 40, Mario Fernández. Número 44, Lucas Esqueira. Número 45, Daniel González. Número 47, Damián Otero. Número 48, Renzo Lorenzo. Número 49, Nicolás Ruiz. Número 50, Adrián Fernández. Número 51, Manuel Rodríguez. Número 52, Mauro Lorenzo. Número 53, Joel Rodríguez. El número 54, Jorge Rivero. Adestrador, Antonio González. Ayudante, Samuel González. Árbitros do encuentro, Unai Ortiz y Óscar Fernández. Sorte a todos. Atopámonos aquí hoxe para que este sexa un gran partido para todos. Tentaremos facer o mellor posible, aplicando o máximo esforzo para minimizar o erro humano. É importante que se sabedes conscientes que é posible que nos equivoquemos. O igual que vos mesmos podes ter unha canastra, o treinador pode non estar acertado nunha decisión durante o encontro, polo que vos pedimos 4 cousas. Educación, respeto, empatía e un bo xogo. Colaboremos entre todos. Se hai un erro pola nosa parte, a mellor forma de xestionalo é a través do vosso compromiso e da vosa axuda. Así que, por favor, no baloncesto é de vos xogadores recoñecer as faltas que tiña o árbitro levantando a man ou admitindo que ha sido o último que toca balón desde que este saia fora. Recordade, a bancada está para animar e gozar do noso esforzo. Moita sorte a todos e bo partido.
a motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada.
A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, sen algo que che pide volverte a topar. Terra de lecer, terra de soñar, sen algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. A porta non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada.
Terra de lecer, terra de soñar, ser algo que te pide volverte a topar. A canteira non para. A porta non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada.
Terra de lecer, terra de soñar.